என்ன மச்சான் இதுக்குள்ளால கொண்டு வர இது போறோம் சிங்கள கிராமம் உண்டு மச்சான். சிங்கள கிராமம் பரவாயில்ல மச்சான். ஒரு டயர் அங்கால போய் தந்தா போறோம். ஓ மெதுவாதான் மச்சான் போவேன் மாம். எனக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களாம். இதுக்குள்ள யாரும் வந்து பார்க்க இல்லையாம். இதுக்குள்ளால மஞ்சரி வந்து அப்புறம் வேன் போச்சாம். ஓ மெதுவா இப்ப பேய்த்து என்ன மாதிரி குடுத்துட்டு வருவோமாம். அது சரி. யாரும் வந்து பார்க்க இல்லையாம். நீங்களாம் வந்து பாக்குறீங்களாம். பரவாயில்ல சட்டப்படி இடம் மச்சான். பாத்தியில மச்சான் எப்படி இருக்கு இடம். இது அங்க இருந்து வேன் வந்தானே மச்சான். வந்தா மறு ரேஸ்ல தான் போவேன்மாம். இல்ல இப்ப இப்படி ஒரு வேன் போற மாதிரி ரோட்டு இல்ல இது. இது ஆட்டோ போற மாதிரி தான் இருக்கு ரோட்டு. அப்ப அங்க இருந்து ஒரு ஆட்டோ வருது. இப்ப என்ன செய்யற? கொஞ்சம் இடம் உள்ள இடத்துக்கு கொஞ்சம் சைட் ஆக்கணும். எங்க சைட் ஆக்குறேன்னு அஞ்சு வர சரிஞ்சிருக்குமான். இதுக்குள்ள மச்சான் கூட்டிட்டு போறா நம்மள. ஏற்கனவே இந்த பக்கம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அதுக்குள்ள நம்மளே கூட்டிட்டு போய் இதுக்குள்ள நிவாரணத்தை செய்ய பாருங்களாம். அண்ணா அங்க வந்திருக்கு மச்சான். மண் சரிஞ்சிருக்கிறாப்பா அந்த பக்கம். அது சரி. பாருங்க மச்சான் இஞ்சால மண் சரிவு வந்துருக்கு. இதுக்கு அடவட்டு தான் என்ன வேறு தானே. வாහනේ කොතරම් දාන්නේ? මෙතන අයින් කරගමු. දැන් පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕනේ නැත්තම්. කොතනටද? අර අපි පරණ ගේ තිබ්බා හරියට. ඔය කොතනටද යන්න ඕනේ? මෙතන තමයි එන්න ඕනේ. මෙතන අයින් කරලා අවුලක් නැහැ. වාහන එහෙමයිද? නෑ මේ පැත්තට අයින් කරලා මඩ පැත්තේ උඩ යට පැත්තෙන් අයින් කරගමු. ගේ තියෙනවා. ඔව් මෙන්න. ඔව්. ගොඩක් තියෙනවා මන්. வீடுக்குள்ள மண் மச்சான். உடஞ்சுதுண்ணே. ගියා. මේ පිටිය අතරින් ගියා මචං. நம்ம கடாதான பாஸ்டர் உடஞ்சிரு போயிடுச்சு. உடஞ்சிது போய் இஞ்சால வரப்போ அங்கெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு நிவாரண பேக்க கொடுப்போம். என்னென்னு சொன்னா மச்சான் இங்கேயும் மஞ்சரிவா வந்துருக்கு. அந்த வீடும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுது மச்சான். ஏற்கனவே இதில் காட்டிருப்பேன். இவங்க வந்து சிங்கள குடும்பம் மச்சான். சரியா என்னடா அங்காலையும் முஸ்லீம் குடும்பம் கொடுத்து தமிழ் குடும்பத்துக்கு கொடுத்து எல்லாம் நம்ம அந்த இனமதம் பார்க்குறல்ல. இப்போ உள்ளுக்கு முகாமில் எல்லாம் ஏற்பாடு கிடைக்கிது மச்சான். வீடு வீடு ஆக்களுக்கு ஏற்பாடு படுது இல்லை. இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது மச்சான். தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா? வணக்கம். ஆய்வோம். சரி பிரச்சனை இல்லையா? சாப்பிட்டுதா? அப்போ இஞ்சால வைங்க அப்படின்னா வேற என்ன பிரச்சனைக்கு ஏன்டா? මගේ දැන් දවස් 10ක් විතර වෙනවා. දවස් 10ක් විතර වෙනවා. එතකොට 24 26 වැස්සා ටික ටික එනකොට පොඩ කඩ කඩා එළි වෙනකොට සම්පූර්ණ වෙල්ලම ආවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉන්න බයයිනේ. පුතෙක් ඉන්නවා ගෙදර. ඊට පස්සේ එහෙ හිටියා දවස් 10ක් විතර. ඊයේ තමයි මෙහෙට ආවේ. තවත් ඉන්න එපා කියලා තින්නේ. වැස්සාවොත් ඉන්න නැතුව අයින් වෙන්න ඕනේ. වැස්සාවොත් මේක ආයෙනවා. பல்லாட்டு வெஸ்ஸாவத் என்ன சைஸே தீயன்னு அங்கால வாருங்க மச்சான். விடிஞ்சி வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள பூந்துருக்கு மச்சான். சரியா இந்த මේ වැස්සෙකට ආයත් යන්න ඕනේ. දවල්ට ඉඳලා හවසට ආයත් යන්න ඕනේ. රැට නයිට් අංග බුදි එලෙක්ට්‍රික් නයිට් බයනේ ඉන්න බෑ. ඔව් ඉන්න බෑ ඒක වැඩි. මොකද ගන්නෙ මේ වැස්සාවොත් බය. running coming you know. stop. බෙඩම මොකද නම? ඉඩම බිබිලිගම මාහෙල. ඩිස්ට්‍රික්ට් එක නම බදුල. බදුලසේ වැලිමඩ. වැලිමඩ. බෝගාංගුර. බෝගාංගුර බිබිලිගම. උඹුර. බෝගාංගුර බිබිලිගම. அது சரி. என்ன ஓகே මම බඩු උදව් කරනවා. මම කවුද මණ්ඩූර් 14 ග්‍රාම ඒරියා මේ ඉන්නවා. කොයිද කට්ටාර ඉන්නවා. ලොකු දෙයක් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න කිව්වා. හරි වටිනවා ඉතින්. මේ වගේ වෙලාවක කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් අපි අසරණ වෙලා ඉන්නේ. සල්ලි තිබ්බට ගොවිතැන් කටු දිර වෙලා සම්පූර්ණ දැන් ගෙවල් වලට ඉන්නේ මේ වැඩකට යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අර තියෙන මුද්දෙන් මොකක් හරි කර තමයි මේ දවස්වල රෝල් ගහගෙන යන්නේ. හරි ජීවත් වෙනවා තමයි. හරි එයාට මොන කියන්න ඕනේ? කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේක හරි වටිනවා. මේ හරි දෙන උදව්ව. ඒක තව ලැබෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ කරන දේවල් දෙයියෝ විසින් දෙන්න ඕනේ. තව වැඩි වෙනින් දෙයියෝ දෙන්න ඕනේ මේ වල අපි කරන උදව්වට. ඔව් ಜಾති වේදයක මුකුත් නැතුව එක හඬකට මනුස්සකමට අපිට සලකන එකට හරි වටිනවා ඉතින්. ඔව් මේ වගේ තමයි මේ වගේ වෙලාව කරන උදව්වට වටින්නේ ජීවිතේට. මේ මල්ලි සෑහෙන අපිට උදව් කරනවා. සම්බන්ධ කරලා නැත්නම් දන්නේ නැහැ නේ. ඇවිල්ලා මේ තියෙන අපදාත් දැන් පෙන්නලා ඔක්කොම කරලා මෙයා
සෑහෙන මේයක් කරනවා මේ පැත්තට. මෙයා ඉස්සර ඉඳලා උදව් කරන ඕන දෙකට විපතක බාගෙන නෑනේ මට මම වග්ගයක ආවේ. ඔව්. යාක තමයි බේනකේ මඩු අරන් යන්නේ. අරගෙන ඔක්කොම මෙයා කරන්නේ. හරි වටිනවා ඉතින්. මෙයා ඉතින් ඉස්සර ඉඳලා ඕන දෙයක් අපදාවක් වුණාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා අපි එක සහෝදරත්වයෙන් උදව් කරනවා. ඒක විදියට. ඔව්. ඒ හැංගීම තියෙන අපි ඔක්කොම. කීයද ෆැමිලි ප්‍රශ්න තියෙන බන තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා මේ පොඩි පොඩි සාමාන්‍ය අපිට තමයි ලොකු බාපදා වෙලා තියෙනවා. ඔයාක තම ලොකු මේක. ලොකු. තව කීපයක් තියෙනවා ගමේ. බනම පොඩි පොඩි. ඔව් පොඩි සාමාන්‍යව තියෙනවා. කාප්ක තියෙනවා ඩැමේජ් එක. ඔව්. එන්ට එපා අයියේ රාට පුදියන්න එපා. සරිය. ළමයි නේ? මම තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. තුන්දෙනෙක්. බන්දලා තුන්දෙනෙක් බැඳලා දාන්න කියලා කම්මිටක් තියෙනවා. පික්නික් වෙලාවේ. හරි. ඔව් එමත් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. හරි අපි යන්න. ඔව්. බයි කරන්න. பாய் ஓகே ஓகே மச்சா ஜெயோ ஓகே இப்படிதான் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வருது மச்சா என்ன செய்யற ஜெயோ பந்தன் பந்தன் ඔක්කොම මරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ හරි වටිනවා ඒක තමයි ආවා හරි ඕකේ මචා ඔබතුමාලට කරන උදව් සෑහෙන ස්තුතියි සන්තෝෂයි සන්තෝෂයි හරි